bwanyuma y'ekitongole ky'ebyobuhangwa bwa MBARARA district obwo bakwatanise n'abanema bwa Western Region okutandika ehuriro y'okugaruzaho ebisharara Rubindi obwo barikushenya amaju agayombekirwe mu kisharara n'okutema emisiri eri omu kisharara kya Rubindi omuri kashari MBARARA. Abatuura nibagira ngu babire baruhire n'okuterwa amaizi gakashisha amaduuka gaabo bwanyuma y'abantu baco kutahirira ekisharara kya Rubindi kandi n'okwombeka obwo barikukingira emihanda y'amaizi. Kwa kintu kirungi munonga abo kwamizi gabe gatahirira gatusisire kiri gukora kikire kimwe konko umuntu wabe yatahira mu kisharara yatiremo kasenteke wenda ashasha ko umuntu ninda ntabane meke bakozere bikire kimwe kubanga mizi ngiza garume ngutosanga kanyo wa boda boda ntineho kuravira abantu batahiriye bisharara babihinga umushara gwabo go kutwita bigaze bisharara amizi gakwisha gatera tawuni kureba ko nyuma abantu bahingire batiriye musiri kandi tutere nduru government tuyanda bagakugura umushango nantafire ne murume y'inema yanekora kandi ntwire n'ingembo resinga n'ingendo chairman wa monitoring event so tindi kureba abwenshi nza kwika tukaza kurwanisa bwa issue obvious yiba kwerebera abantu ogo mu Fredden go kudraining town yona guryo mu rahanga rwe town age to kubasa gukwatoka gutenyuma y'amaduka kugigaza mpaka nyuma y'amaduka none onde town yone izura mizi. Abebyo bahangwa bamaze rebero bishato mu town kanso ya Rubindi Ruhumba obwe barukushenya amaju hamwe n'emisiri. Time everyone we have set a pace, whether you are rich or poor, you saw us put down the structures down. Day 2 of restoration. Erizoba twabantu kora aha misiri y'abantu abayangere kugihamu aha bwabo amaju mukaga gari yahansi twagumiza muna no kutema imiti tubitema nyomwe bazo twagumiza muna no kutema emisiri ryo mu kisharara. Etawuni ya Rubindi nemwe mu tawuni zisingirwa yo kuterwa emyegemure na munongo mbwire bw'enjura kandi cyabebyo bahangwa barukugira ngo abamwe bakombe ko mu kisharara. Abwa TV West the Evans Starema omuri MBARARA district.